कारवां की इस रह गुजर पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कुछ ही क्षणों में हम लोग कारवां की इस मंजिल पे मुख्तसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कल की शाम के लिए आपके पेशे नज़र है कुछ दो लाइनें। ये शाम थी या कोई जिंदगी का फसाना। हैट्स ऑफ टू यू स्टूडेंट ऑफ द डीएवी कॉलेज। जिस तरह से आपने हिमाचली डांस किया, मेस्मराइजिंग इवेंट था और इतना डिसिप्लिन वे में। आई एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन टुडे इटसेल्फ एंड टुमारो। सो कुछ इस तरह कहा गया है कि एक शाम थी या जिंदगी का फसाना, बीती कुछ इस तरह कि एक उम्र गुजर गई। ये शाम थी या कोई जिंदगी का फसाना कि बीती कुछ इस तरह कि एक उम्र गुजर गई। लम्हा दर लम्हा गुजरता गया, खूबसूरत सी एक रात कुछ और निखर गई। तो आज भी हम एक रात में निखार लाएंगे, इसी तरह से डिसिप्लिन वे में हम इंजॉय करेंगे। ये इवेंट हमारा है, डीएवी का है और आपका है। सो इट्स स्पिरिट के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा ऑन द स्टेज हमारे आज के चीफ गेस्ट। श्री राजकुमार, बसंता राजकुमार जी को। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट डॉक्टर मोना नारंग, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज, and the DSW team, and I also invite Mrs. Basanta Rajkumar. May I now request Ranju Gulati ma'am to please come up on the stage. Sumita Patnaik ma'am to please be on the stage. Jyotsna ma'am, please. Shri Basant Rajkumar was born in northeastern state of Manipur. After completing his masters in biochemistry and LLB with distinction, he appeared for UPSC exams in 1996 and entered the Indian Forest Service, obtaining the 36th rank in the country. He has served the government of Punjab in various capacities. He has been awarded with Medal for Meritorious Service. In 2007, he was awarded by WWF and National Geographic for discovering the Indus River dolphin, one of the rarest mammals on earth, and thought to have been extinct from India for more than 100 years. He has been awarded by WTM London, ITB Berlin, and FITUR Madrid for his contribution in the field of tourism, especially ecotourism. He is presently working as the additional Principal Chief Conservator of Forest, Government of Punjab. Now may I request our worthy principal Dr. Mona Narang to present a flower bouquet to our chief guest, Shri Basanta Rajkumar ji. A big round of applause. I again request our worthy principal Dr. Mona Narang to present a flower bouquet to Mrs. Rajkumar. Please give a big round of applause. And now I request to present a token of gratitude to our chief guest, Basant Rajkumar, IFS, Principal Chief Conservator of Forest, Government of Punjab.
So thank you so much for this felicitation. Please. Thank you. Ma'am, sir, please be on the stage. The monitor is here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Basant Rajkumar ji, for gracing the occasion. We can now start the program within a few seconds or few minutes. बसंत राजकुमार जी के बारे में जब पूजा सानी मैम इनके बारे में बता रहे थे तो मेरे दिमाग में कुछ बात आई कि ऐसी पर्सनालिटी रोज रोज नहीं हुआ करती। मणिपुर से एजुकेशन लेकर पंजाब में अपनी सर्विसेज देना और डॉल्फिन जैसी जो 100 इयर्स पहले की जो रेयरेस्ट मैमल है उनकी डिस्कवरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहा जाए तो अतिशोक्ति होगी, पर फिर भी एक खिजा की रुत में गुलाब लहजा बनाए रखना कमाल ये है, और हवा की जद पे दिया जलाना और जलाए रखना कमाल ये है। क्या बात है सर, वेरी नाइस, वेरी गुड। और हमारे बच्चों के लिए एक संदेश है कि किसी की राह से खुदा के खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, किसी की राह से खुदा के खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाहें अपनी झुकाए रखना कमाल ये है। बच्चों, सबसे बड़ी चीज होती है ग्रैटिट्यूड। हमेशा इस बात को याद रखिए, जो वृक्ष फलदार होगा वो उतना ही झुका होगा। सर की पर्सनैलिटी से आप ये चीज फिगर आउट कर सकते हैं। सो नाउ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे एंकर्स को, स्टूडेंट एंकर्स को, जो हमारी शान है। कल आपने बहुत अच्छे से उनको सुना, आज भी सुनेंगे। सो आई इनवाइट हिमांशु, अवनी एंड निष्ठा। Thank you so much, sir. They say well begin is half done. After an electrifying day one full of power-packed performances, soulful singing, vibrant nati and jam-packed crowd, day one was short of nothing. Today, we gather here with the same energy, with wanting more fun and creating more vibe and more memories. Kuramjuri. Good evening to one and all present here. We are back again with the fun and exciting day. Today, I, Avni, And I, Nishtha, welcome you all to the second day of of Karwa Karwa 2025. अवनी, तुमने कल नाटी करी थी? अरे कहाँ निष्ठा, मैं तो बैक स्टेज की ड्यूटीज पे ही बिजी थी। कोई ना अवनी, आज तुम्हें डांस करने का पूरा मौका मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आज सिर्फ पंजाबी ही नहीं, बल्कि we are also bringing Manipuri vibes to the loop. बिल्कुल। This year, the journey of our Karwa has found a new destination, Manipur, the jewel of India. Like we all love to witness the breathtaking natural beauty, rich culture and serene landscapes. Nestled in the northern eastern part of India, it is blessed with lush green valleys, misty hills, sparkling rivers and vibrant traditions. Manipur is known for its vibrant culture, including unique classical and folk dance forms like Ras Leela and a cuisine featuring rice, fish and local ingredients like fermented fish and bamboo shoots. We welcome you to witness The magic of Manipur. Now without wasting much time, I would like to welcome on stage our students of DAV College who have prepared a traditional Manipuri dance. Please give them a big round of applause, everyone.
Basanta ng bulaklamaling yay Mahusaga manadari ay say Mahusaga manadari ay say Yenu puro kuding panungan sire Yenu uro kuding pangpada pajare Yenu puro kungan sire Yenu uro kuding pangpada pajare Pigeon, moirang pigeon. Hige pigeon,
mỗi răng thi dân Malim dalai pakli para Shanagi thambal shat para Malim dalai pakli para Shanagi thambal shat para Shaldi lamdam madu Manipur Manipur Thank you for the beautiful performance. Please give them a big round of applause. Before our main star arrives, I would like to call on the stage the team of Sadananda's band for a sound check. Please give them a big round of applause, everyone. Mic on air. Podium mic on air दोनों. हेलो 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 वो बता रहे हो जिले
Hello, chick. Hello. Now, the moment we all have been waiting for is finally here. Today, we have among us Sadanand, who is an Indian actor and singer appearing in Manipuri films. He has acted in more than 100 Manipuri films, also performing in Manipuri Sankirtan on various Manipuri occasions. Let's welcome him with a big round of applause. Mayam punamaku kurumjari. Mayam nungai ribaro. Yes. Thank you very much. First of all, I would like to thank Ma'am Mona and especially Bobby and Tamo Basanta. Yam fazana aibu gadato viva lunch so much yam hauna pijabire. Thank you, ma'am. Adagi Leibiram liba singchi ubada yam nungai. I feel so happy to see you here with a smile in your face. Yam nungai. But please don't forget our motherland is burning. Still, adumaina khalakanda haina isa so hayare chalse sing so hayare akhoi gi thamoi nung dagi ima lebak nung sibagi ithil ihul dudi manghan biganu aduga nakhoi na apaba mi oirakpa kanda akhoi ima lebak so apaba oigadoini haibase always remember this. Thank you very much, and I hope you people will do a lot of good thing in the future and make our motherland proud. Thank you very much. Then I would like to thank my brother, especially Yaima, Ketan, Shahil, Lavish, Mrinal, Saurabh for giving me this chance to perform here in this beautiful stage, well decorated. I matam yam laura roy I si amuk si hek loy baga muk chakhidoy ni adu mayam ga kuina lemina bagi wari sana bagi tanja je fangdre. I'll sing some of the song with this band aduga and some song in the track aduga ai gi chilinaw sing asi ai na sai sakpada mateng pang bigadori bi chilinaw sing gi damat su kuba ho butang kubi gane. Thank you very much. Thank you yam thakachari. Mala bro. Okay. Ahan besay simadi ay imalebak punung siba manghaloy aduga imalebak ta say tha besay isay manahan hogdo ke adugi matung ay ngonda track ta kudong chada besay kara khanbirak besay kara sida mateng orisu sake adugi matung track ta di isay mari manga sa ga igi tanja do loy gadoini aduga ahan besay simadi I would love to dedicate this song to all the people here. Imalebak ke damakta ahal sina sembiramani aduga sakkada way style sidi adumakti oiraroi aduga I hope mayam su dum sei haitraga su sakpang nungai tiarga su chindadi ngangani haibase
ai ga punna sakmina nei hai se aina thajawa thammi Imalebak ta sitha bai sei oraga ka sai sahan ningi na khalam bai sei khara ai mathang mathang khudol tamjage kari saksige kuchu mubi nangni rasi laibi aige
leplabani punsisima nangidaba leplabani punsis chumubinani Rasi Lady Aige everybody sure Everybody sing with me. Hey, Malamba, Amukta, Tambiyu, Mangonda, Topli Mataja, Mabu, Inakta, Pamalu, Angaw Batamoini, Aigi, Matan Naloye, Kanjava. Angaw batamoini aigi matan naloy kanjaba chumubinani Rasi Lady aigi Leplabasu 1, 2, 3, ha! Sira Angaw batamoy aigi Nusibahay bado sira Angaw batamoy aigi Oh, chumubinani Rasi Lady aigi chumubinani Rasi Lady aige Rasi Lady aige Oh Rasi Lady aige Yaribo. Okay, Hajidagidi, thank you to Agi brother Singha. Thaga Chabaka Loina track ta isai amani kudol tamjage duga. Once again, I would like to thank the ABG, Ketan, Shahil, Lavish, Mrinal, Saurabh, Amadi, especially Yaima. Lagi sida lebiram li baichil now sing. Aina kawo amlori daba lavan tonjinjari aina hajaraga. Yam kana hairak paisa ikara ai mathang mathang sakcharake aduga sei aigi track to ina khudol tamjage tabisi. Track tharak tingai sida I SSA mayam kubak hono kubi gari I SSA ke dabakta. Thank you.
aduga ngasi aina hek lakpaga band music band sing ngak tang ayuk ta phaminaraga sakpa yananaba mong da ko asembani aduna mayam satisfied oiba oidaba adudi mayam ge wakhal da leire tamo basantana satisfied oidi yare agidi by the way isai amani aduga khare hena mayam na nuksiga do isai amani kudol tamjage ta mayam tabi ning ba isai tabis sakse loy na sakto ni Laisabi sing na dedicate tawjare si say simadi yarabo no isupun na sangmin na siko nungsi haina nangina fonda nangbu nungsi rubagini nangbu pamja rubagini sing it nungsi haina nang sumukta kaludana nangbu nungsi rubagini Thank you. Karwan kita magtasumiyam kuwak ahow mamadang kumigani please. Your turn. Kambal bira nu zata moishe chingna batado glo pugming lay taro kambal ba pauri banangi tamoido udu na hallage pakang sangaida singna batado glage itungin biro uda na hallaroi ngasinu mise ya biro ne nangu nai baware Jare ho nungsiba ubiro nungsina nakta ha Saksiko Very good. Ayaw na siya rin. Why coulding? One more time. Sing it! Ay siya rin ang onda. Mahog sa kamana de. Nung si ipagtataw rin ay.
Wai kuding kochi thang nungsi man ba wahai shing Punduna thambire wakal se Nangi manglada tau zaba ngau zaba thamoi se Punsin biro takanda nungsi marina tahalle nang se Ai tagi nungsi bi babu bi oi halloi kana matasu pungsa kuding da ya jare Bubiro ne ai Moi onan na thaja pen na tai biro haiba Moi onan na thaja pen na tai biro haiba pen na adu sa ase matam su yam pangdre aduna sina this will be my last song adu sa ase matam su yam pangdre aduna sina this will be my last song I think ya banatro sakpadi am sakning ijani khoi de hogat khadi ne loisanning bagi wakhan je sunglai lei ta bai tare aduna sound gi keno sima kitang keno tawwa lapna na lei basida si tharak tir ge college girl meeting chum da bi pam da basa wajahuni nang minahan kini wajahuni nang minahan kini matem tang sake yaw gudi yaw ri do matam je leita basida adu matang sa siko saksi pau na baje kitang wat pa adu nang sai ge technology ki problem lai minina yare onare repeat la ba pena taibiro spelling na dum nanjalo pena taibiro yam sakninga kanje sumain to busin nungai to bani ne aise pena taibiro haiba hay no pena PENA yo hayo follow kana hai हाँ तो गाना गाएंगे Yeah. No, I mean, you know, like the pin. I even saga of the war. The video is spelling the number high on. Other, I like the water print carbon. Pena taibiro haiba tarabo adum technical problem di adum kanu khara adum leina bani hana matam su yamna phangau da ba aduga track che thabagi kudong chabadu sasum khara khajik leina bagi wani adung maktang wara basu wana wathok se kaino khoi wa ba yawa ware ada su dum ware sida su ngaktang isai isak pangai bagi wa ba sidi kaisum na te khalla kanda mayam nungai na leibiu aduga marak sida aina haijaning da egi lon da dum hairage
आदा लांथेंनरिबा नहासिंग अथौबसिंग दुदी एखोइना पुनम मतम पुनमक्ता पुनिंग थगतसी मखोइ बुसु वाखल हंदना मखोइ खुबा हौना मुंतंग खुदोक्सी मखोइ गिदमक्ता प्लीज Thank you. Kara hong la sang la u ko mea. I could try shake. I could like guy. Quay lại cài đó mày ăn nó xin ra pagka ba ng di namang nakanaso hau na lay sa kaya na ng bukalan na rin nang bula pumakoy ng ay ribani Maure aidi nangi natauda lama fandra wakal duda Hey maure aidi nangi natauda lama fandra wakal duda Everybody oh nangi laikai na bunaram na butining matay sa sano nangi nakun makna aigi mai Oh nangi laikai na bunaram na butining matay sa sano nangi nakun makna aigi mai da pena tai viro One, two, three, go! Matam kaya ng bungay Chahi kaya Ngay ba'y mahay na nga si Oy Rava Hey! Matam kaya ng bungay Rava Ngay ba'y matam na nga si Oy Rava Chahi kaya ng bungay rapa Ngay ba'y mahay na nga si Oy Rapa nung bunong siran dilem na Pamupam zarati nang se Ngay bungay birang balem na mangloy ngay zaman Kan bukan biradi nang nauni na mangga O nang gilay kay na bunaram na butay ning matay sa sano Nang ginakun makna aigi may da O nang gilay kay na bunaram na butay ning matay sa sano Nang ginakun makna aigi may da Pinatay biro Oh, 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 oh Everybody Oh, Nang di ay shu Pantung di poloy fam Yaw ba fao balita na Nang di ay shu Pantung di poloy fam Yaw ba fao balita na Ngay ba yabang ngay gani Ay nanatungin gani Yawan ginang iba mapantung Ay kita mo'y nananggo Hau na Bituki Kari shooting na din ang buwasok ng siri O nang gilay kay na bunaram na butining matay sa sano Nang ginagkun makna ay gimay na pinatay
Saksi ko meow. Oh, ay ko shwai she. Ay ko likay. Ay ko likay da. Pamjaba nang di namang nakanasu. Laysa kaya na nang bukalak na. Nang bula pamakoy nang airiban eh. Maure nangi lamba. One more time, sing it, say. Maure aidi nangi natauda lamba fangre mo akalduda. Everybody, o nangi lekay na mo naram na mo taining patay sa saro. Nangi nakun makna igi may da pena tay biro. Nangi lekay na mo naram na mo taining patay sa saro. Nangi nakun makna igi may da pena tay biro. Thank you everybody. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारे मणिपुर इवनिंग यही समा होता है। आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल, इसके साथ साथ हमारा एचएसए पार्टी को मेरे दिल से और हमारे मणिपुर छात्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये मौका देने के लिए बार बार धन्यवाद। और हमारे प्रिंसिपल मैम, मोना मैम, और हमारे ऑल द कॉलेज स्टाफ्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी। Manipuri mana? Manipuri mana? Amukai shiro. Manipuri mana? Thank you very much. What a wonderful, mesmerizing performance. A big, big, big hip hip hooray! Hip hip! Hip hip! Hip hip! How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Keep it up.